kita lanjutkan pemirsa. Kodong kartu kodong. Tara kata kamu kami di kampung. Enak sampai lagi bisa nina sampai. Nina sa itu kelaparan buar ng tangnas. Oh iyo. Kelaparan. Ako tuh itu nino kaya ya tundi nom diop itu. Yo, nakasian duka temi tahu. Yo, pasang itu. Tutole pa pamit la kotita solanasa. Demokrasi sinte ya moto kita tonala katanan kapada male molako tugas ka. Kita rara buku la sikami saruan sepo karuan tole la siram kumki inde palanan la tanike de makokangan. Kamu teman-teman tuanku sikami dan tekrusen bati memang luar nara la sesola komito mapapangan to sa padala kede. Kamu teman tuanku siuluk papadali kaila kama komito mele ya. Lagi naka teman tuanku tu lama adolan ni domai koma tete la doki mai papangan. Kita sola nasam utole pa ta pasaka mo kaleta na poskepan ta mo kendaraan la tama mai pa. Tamo kendaraan la tama mai pa belanga la kapana tamo tujona menerima kamu. Di panagan ako tamu siluku ni benitugas na may anak kita usur itu tanong ni apalagi lasur itu may tangkang suro patugas itu tahu to tamu ni siluki. Kamu tono tumangka di dulu teke dopo di turun apa lantai ini kapan tadi lomorong lampasuk kembali kuda nararabuku si turun maalam nara lantai ini nale pemantan untuk kelas aja itu pemokonita siap tidak salah nasang kutoleka tapasak tak bekaleta belana si turun keteng kabatun nakula rarabuku larang poti basimawa Rampotokon si pakatan awak kamateng lili akan dari bolo. Dia mau koi pasang. Oh, kede. May atrium din na. Atrium. Iya. Dia pangkat bisa atau ampa itu daya to lantang sulung laki dia ngari ada kok dia ada ini sudah hendak dia yo ayo sulung laki kita depan ke siluku patugas itu surah itu tangkan suruh nanti mai salurara salubuku kemudian ada itu surah itu pak oi mata patugas si ini tugas tau minta surah itu pak oi mata minta surah itu nama mempatun lagu kamu si bisa di Betul fitin na yun. Jadi kalau kamu tuh masura pasanya kami sepuh biasa ada tuh bayi bukan
Sesudah kalau anak ampun ia tuh lantami lagi petugas itu keluarga, nah ia nurus itu lantang, ia tuh lagi pamatua, ia teh kasih tamuan namali zona temesar masepu kadulan sapa dari dalam papangan. Gini dong. Apa tuh tamunya ini tuh ke anu nonton. Iya, pala tabe bisa diberi informasi tuh keluarga tebu tuh di Bali Lembang kumua sekitar 300 meter langan tuh den tongkonan Padang. Mui 100 200 total bisa dulu apa. Oh, jadi supaya dan di parkir kiri kanan bilang. Salama si turu gendengna tidak batun nakulaan si pengelola bang langan na tidak matan nahlo padahal si turu kibukai ulangan kadang ini laki kok karang kayu dek kalau den bisa atau matuang Paiman na si Manta Kaporok laku kita ang kamairi ini masake la si tulang bating tama tililik na pan jadi bolong apa moy tamarasa nulun na bulo aluk na rante kalua to ding sangka mamarang matang apa tonto makamban pentuara santa soal nasang langan tangan langit bilang na tidak buang tonto sa palabuda pak kaburokna laku kita nggak masalah nasang ondong rakala komintu anak na tanpa kayang bung sudah konda tarapang lek to barra na angga polo kain na makalinga na mintu rombe bulan na Ondora ka pariang ako batang di kalena temay tusi kami dan dana sangka lantang latondo ko nanti baru di makampan di hilang dolalan di pemotongan bosku ditumpu matairan ngake bendan di sangka na neneknya saburan toparenge pangabangan neraka temay tomak pati dalu bisara batuk-batukan itu medan dana sangka na nenek di poneneknya ke dilundunan bulai lantang na tondo ko saburan tema itu di patur ruangan deh itu patur ruang Indo mahalo kemajuan do ya halo bilang halo makanya na pataran ka laku batang di kalian tema itu patur ruangan Lembang bose tangdamak na pangalion Tome sarung kalulai pemelak langkang dunoi lapa-lapa na tondo ko tinting na dayanan saburan toma parenta
Mairingan na tonto pasaradan lakote may to na pilay lang sa tuwang to na tonno buwa kayo to tumampa bulanta makamban na pasake ungkambi alu kumasiro pindan na uning ko sangka ama pasibana bendan sondanan nene patutungambi asolon to dipotau bunga patetang mas sulo-sulo unambo obatan-batan kada nene saburan panggitan sholat mintu majelis gereja tuang pastor sholat dewan sasin ini majoren alim ulama syekh ustad pemina tuburake mintu pedintial agapang kita mintu lindo mai ang gabulan tasakan aton do kanane tangkarawan na pangleon anggar na to ibaw lunga to kondo busu-busu la sireng-sireng dan laksai tatolambang la tiumba na lamay ketangan na tondo kula butun na diyo may pentutuan sanda kasalle la langga mukan sang lau era kendek sang kasebelaan kobe iri di bulan bisa matuang apa laton topen tuara sang kimesiman lakolindo mairi roko diong teto di dandan isungan makaraing na teto di pakayang di dandan susi bulan di pakayang susi nanet bilang na inang siyoso di dandan si turang dadi di pakayang inang tempon nenek na di dandan inang todolona di pakayang tediyong masalialang diyong maakang bunosane diyong panito di sempanga diyong landa siyayo ka pagabagan narata lagu kita mintu masola nasang sililegi bentuarai pantan kita ingkaurongi tayo di pasalir rinting di paleko naman ang kabanua pantan ki kasiridatu pantan ki kabanga ampulempang pangalaki tanggung ni musibang ulabang kay surat tangalaki borong-borongan ni si turu isuan pada tunta sang adin na lagi gula tayo kami di pasalir rinting di paleko naman ang si lele kami di besiman ni pantan di bengkaurongi rapa apoko tulak alangi imari piko rande batara gibiran dan bang batorang mangangki sepon pesulunan rante kaluar rapa bokoran dedaenan maripi buko tulak aparang diong to patulak anan diong to parang dekanua daw wallo damu mallun kulla parang apokomay daw katimpora ang gilangan pasiang baralambara mabelo matimpora kadoti lagi kan kampatu yang lagi palempang karena nenek lagi luluan bulan lagi tendeng pate nane luluan sangkal makna tendeng sang parayan ondong lagap lagi tinti pakara di serang sarong lagi balayang pabisara di toke tambane baka sakal lembang na ada anak rantai kalua sampak na sangka tandung kalau naran lalangan di sang lau endak kendek sang abas sebelang laki pasule mata wai moran dan dipunuki lagi patutun mo babagan na teran tekalua lagi patium baamo
tutuan na kita rampak di pasirin dan tandung kalonarang. Lagu ko tabi mali ka matasak ang pulim mga makarain. Paganan rampa bitaling ararata palidan maya-maya pisuling ibulanta. Lagi dandan gayang sangararami lagi patong suki bulan toning pagantian ang makarain mi. Da'ana tirang bantua mi, da'ana liipang palayam. Anggana salurara salbuku, tula rampo, tiang tenggulan tasa katamate lilinggap anda di dolong. Lagi kuat tabik mi patanan rampak motali ngaduan mi palidang maya-maya masuling kulambi. Ki kambio santun di pagantianan makarain mi situru kabuk tua mi coba bak panalembang. Maka lima narakan mi patun tamate lilina kanda di dolong. Rombongan na keluarga ni Ucok kelaparan, rampo makoi mata, rombongan na Ika kelaparan, rampo makoi mata, rombongan na keluarga ni Elma kelaparan, rampo makoi mata, rombongan na keluarga ni Rikal kelaparan, rampo makoi mata, rombongan na keluarga ni Mikel kelaparan, rampo makoi mata, rombongan na Gizen kelaparan, rampo makoi mata. Rombongan Mama Darson kelaparan rampo mawai mata. Rombongan Yohana Paulo kelaparan rampo mawai mata. Rombongan Mama Citra kelaparan rampo mempatu lakone Niki. Rombongan keluarga ni Mikael kelaparan mempatu lakone Niki. Rombongan keluarga ni Rikar kelaparan mempatu lakone Niki. Rombongan keluarga ni Mikael Mikel kalaparan mempat lah Bapak Nadiana, rombongan Bapak Naogi, kalaparan mempat lah kone Niki, rombongan Napung Ogi, kalaparan mempat lah kon Pongonando, rombongan Nek Gita, Surako, mempat lah kone Niki, rombongan Bapak Gita Surako mempat lah kone Adriel, rombongan Nek Chandra, kalaparan mempat lah kone Niki. Rombongan Bapak JP Meiko mempat lakone April. Rombongan Nesandi kalaparan mempat lakone Niki. Rombongan keluarga marhum Barungallo Salu Mangelan. Rombongan Nane Aldi Salu Mangelan empai mempat lakone Niki. Kita tak tuko de jong tapi mi pasti tolongan Niki salai. Nane Niki ya. Rombongan Nane Elista kalaparan Tauru rampo mawai mata. Rombongan Nane Petris kalaparan rampo mawai mata. Rombongan Bapak Nasitan kalaparan mempat lakone Niki. Rombongan keluarga Leapa kalaparan mempat lakone Niki. Rombongan keluarga Ne Peri to Bungin Umpatu Papa Nando. Rombongan Nane Gita Palopo rampo mawai mata. Rombongan keluarga Ne Ramba kalaparan mempat lah Bapak Jeki. Rombongan keluarga Ne Lois kalaparan rampo mawai mata. Rombongan Ne Tian kalaparan rampo mawai mata. Rombongan Ne Tian kalaparan mempat lah kone Niki. Rombongan Bapak Papa Tian kalaparan mempat lah ko Ne Niki. Rombongan keluarga ni Api kalaparan rampo mawai mata. Rombongan ni Rama kalaparan rampo mawai mata. Rombongan ni Abel kalaparan rampo mawai mata. Rombongan Mama Ciar kalaparan mempat lah Mama na Ian. Rombongan nalai Mimbunga ni Adit ni Meiko Pak Tirsa kalaparan rampo mawai mata. Rombongan na Indo Tina Tok Banga mempat lah kone Geral. Rombongan na Indo Balo Limbo Tikala mempat lah Kopong Silpa. Rombongan na keluarga ni Pasan kalaparan rampo mawai mata. Rombongan na ni Ria kalaparan rampo mawai mata. Rombongan na ni Xavier Papa Hendra kalaparan mempat lah kone Niki. Rombongan Bapak Nagian Wamena mempat lah kone Niki. Rombongan Bapak Narana kalaparan mempat lah ko Bapak Ianto. Rombongan na Pongbogi kalaparan mempat lah ko Papa na Sunni
Sampiada. Rombongan Fania Batam di Batam Rombongan Nando. Rombongan dari Resu Kalaparan Rampel Mata. Rombongan dari Jordi Kalaparan di Batam Niki. Rombongan di Nelman Kalaparan Rampel Mata. Rombongan Polres Kalaparan Rampel Mata. Rombongan Pongo Rili Kalaparan di Batam Niki. Kakak Palembang kan dong. Rombongan dari Sandio Palembang. Siapa? Mereka aku Niki. Oh ya, ya Allah, bisa saya tunggu. Lalu pohon kaki ini dapat dulu. Kami ayo komisi sudah mati ini. Kami berharap kami satu tangan di dalam ini. Itu kalau suara juga berlembang. Suara sama kami lagi dua kali. Di pasang kepala dia berlembang. Ditambah doa satu. Rolando ke seno pada di Nanggala keden ni kaki yang mutu Sama bisa di dong. Kamera tuh. Yo lagi ero kini babangan domai. Lagi ero yang babangan domai. Tanah dia tulang tangan ada di tabe yang mungkin keluarga lagi ero kami main babangan. Yo tak nak tolong tanggal berapa? Dari atas kene do main padaling sido padaling lalu toto orang tina do padaling ke atas lagi Philadelphia Sun. Oke bosku. Semangat. Siap bos.
kamata sa kampu lembang makaray, kampu lembang natin tondok karay. Negeri ini negeri impian. Tanah ini tanah penuh harapan, karunia ilahi. Tanah pilihan leluhur kita. Mereka ini di Tanjung Nanggala. Tanah yang subur sejauh mata memandang lembah arah gunung menjulang tinggi, indah dipandang mata menyimpan sejuta pesona. Adanya santun warisan leluhur, dikenal sampai ke negeri menjauh di sana, diwujudkan sampai di tanah di Dubai langit. Negeri lebong bulan, tanah matahari Allah. Kini makara hingga nanti lupa arah makamban dulu lebih bulan buku tamasi biadera. Lindo bisan dali dona ombo pantarisan makara hingga lupa pali sunda tondok dulu lebih bulan lamai te padang dari bendan berak buah pindah. Ang barana bakuri pindah rara bakso dewan wadu. Boy, tau tinggal matsui, tau ino saudara kabutu, tau Allah satampana, bito ensang galaganda. Tande paliuna telepon atrepo, ragai ayam nate pada ngatung buku lau, angga tuna tuyang. Presidente Lolo Sukat Kaurena Sarita Tolampat Pate
dao tongkonanna baduanna pak tagariam pempon tongkonanna pak pararukan todi po tau bunga tatabe kaloyo langan lupa silau erat dandanan sangka dio baduane nena dao esungan todolona tolangan di papai lei negeri pekudanai dan tiada anak nenek lantai tangan tondong ke tulang dan disangka anak todolo di potodolo lantai padang dapat kumba daenan natang kobulawan barada makule bindan rara dodo bambalu rampoti basemawa tama telilina panda di bolo tiumba padang di tandung nanggala padang dapat kumba daenan natang kobulawan tondo dibagi banua di toke di tage rani tongkonan dia gini pada rare to di poda tubaine padang nani dendan pengopata merasa balean tonna balu tu tonna tondok tane tena to sendana boka tonna umai tonna bara umai tiumba pada tuan karobina nalili bisa mana rampo maren nenang teno tutup mak mulle ambai nama delu abadi masih di rantai kalua baka neraka angga pantaranana padang dilu to diong padang diala tiumbak pada di saluhampak dolok lebih bulan pada di palopo tiumbak pada di sorako lili tambak di tanah talu daenan sambak batu lalikan to diong padang natarana matrika bondrang naloloan sungan kada tuan lu to sahabat senene tapo nene to sakalapanda todolo di potodolo to tang di bairisan angin membuntutna tahu tak sipa-sipuan dari di mentane tena nenek di potau bunga padang nalili mata kali payu natarikan dia kalang sawiri gading tahu padang nabatara guru todio tondo malu diri gente talu encoe senti jampangan lah apa pada mata sakari toraya sombari gua maka udah boleh payu todio tondo kena di bendan andi jempa tu benden doge umpara bangolo makati tonna agilau mai tonna bara dio mai tonna lapalu tutumba mata mabusa tonna lapalu pasok ko lalili ina padang dilu lalili ina tondo ngoti tanam talu to dibagi bunga waru to dibagi pangeran di Suleka to kula pura di Belen maka bakan neraka lindo duka sandalindona ombok pantarisan makaraena tiumbak padang di Wamena todio tondo nani kendege batok na kula lalili ina Nusantara todio tondo natarana aburung cendrawasi todio tondo malungko masapi makilala bai tora tondo kontampung lawan tasa umpa bore batang nane takkarawan ditimba tontong pondo di sio tontong olentan tabat aku kumi makuli dogaun tamagi aku kumi maklo pidao salebu ike mi bolam banan tamboling mi porongan apabila namanda kumi unalon ni kada nenek bintim kumi umpeti doi bisara todolo di potodolo tamat aku kumi makuli dogaun kang magiang kumi maklo pidao salebu natun dan kumi ada na nenek rampa tungkot tamat ilili dapat dari beong rampa upati seno te tondong umpati giang te daena pakabakan neraka tiumba apa padang di Batam dollo dio mai tondok mambela to dio tondok melo garaganda to daena sunduk pantari sanna tondok mari rilintang ada tidak masak karangana tondok mendaun sugi katoyan kaatua sukaa si todong tambo
bagian ng ulelean to di palungkunan kada mini. Lo kata dilindo na tangombo pantarisan na nasikutan asang kaibiran sikuan sa tiang karan tummi keede daya may tummi keede daw may tummi lamban sambali may tumang lalang niola si idan riu mi salembe tummi lambi bambana kala parang pestulunan na tetongkonan ang digunto uway madami tak ada simbol memanik tak ada rukun loirara tak ada base masukkan nanau bando kena puang kemi manu kunalapan degelundo na pemoturan didi ami aku ku aroko apa buah rika di patumbah lagi buang dia mari talang maturan na puang awak bela bela na salu sanda di lempangan kenapa itu ini dako pajadako kisung pulo penamati la pasradan papasen ini sulena tedao simbol maniki angkara na tampang ayam itu sudah kondo tarapang angga Dako kita bos sudah di cas-cas. Malah di kemarin bungon tesola atau milu luar negeri pemirsa.
Lu tika moreteng lu usin bating memang luan narak. Lindo mo angga te gaya nga masokan angga te pesan sangka angga paapay liang raramakabban manaranga si tuntun tua apande si tinti saungan marana iya ni gisen mamma amulan balamalasu Diong osang tandayan para mimulan delina kalaparan Diong mo nenek na lista Diong mo nenek na rikar Diong mo nenek na ikang Diong mo nenek na elma Diong mo nenek na bibi Malute sampang kumubulang mo Humombong tengko si turo ululuan Salusang kaage bendan nilantang anatondok Hey! Buari ka di patumbala di dua dia pari Ladi tulakari ka langi Ladi manang ngairaka Dio mo sondana mali Dio mo solon nakaboro ote Dio mo sebu di galang ate Dio mo sappa bulan Petinduan na basenene kamamaran na panda to di potau bunga Loo pangaluaran misindingi palempe sang piagam ni Tari may Dio taruno si sumbung rande palai Dio raka asitaduan Mi sangabase si pakatana sang kalapanda si parada raadaina tanda si sunda sonda si tendeng si solon si loloan kebendan ni sang lindo susinna lasi paling padau moina angge guntu uwai matanta moina malimongan tigu banua nenek Tontong manda si popak buntuan ranu si potane teka borok Lambana manda na temai umpuk na rara makamban Orang binting na temai sangkelona buku tangan si beadera Walau berat duka menghimpit Setiap pijakan kaki berlinang air mata Namun kami hadir seia sekata Satukan hati melebur diri Membawa lembaran-lembaran siri Menapaki pijakan kaki leluhur pendahulu berpayung tradisi ini Membawa lembaran siri irisan pinang simbol silaturahmi kebesaran masyarakat adat Toraja Harapan kita bersua dalam duka Membawa penghiburan dan penguatan Harapan persahabatan dan persaudaraan ini Tertambah jauh di lubuk hati yang paling dalam Menjadi warisan abadi sepanjang masa Funeral of ceremony, a wonderful time to keep the relations Funeral of ceremony, a wonderful time to keep the relatives I mean, unity in family must be fostered. It is number of the family have the different means of living. Sampai na pangan saban lembang pelambaran di bolu. Kusampak na diong makarayo. Kusapan alangan ma datu-datu rampona. Timba ponomi tasio lembang ni menggulungna tapo balok solat. Kagian suruh na salurara salubuko ki serong kaborok na kamu tebang ka di dulu tekek untuk dituro tak bak lante lubak bali pasikin tirante ngalua di pasukun ni buntu balik darah makapan mi paupu pengdaunan na tanda pak kaborok na buku dang supi aderan rampo na tuang supakatan na bak tanga tama pedelina panda di bola
So the dead person is up there, is datang ke sini utas Solanasang dengan sampai tersura di pokoknya ada tuh angka sulu na keluarga Hindi mapilok siya sa hindi naman siya mapilok. menurut mapilok Hindi ko mapilok siya kaya. Pilok siya, nomor ayo pasok satu. yo jadi kau teman pribadi memang juga kau main kemudian pribadi ada kau dulu tak tahu surah sedikit dong tapi ada tulan dolon itu ya pemakai itu anak kata menerima tamu yo Minda teronte naban nek niki edong nalayapa ini kelaparan naban nek niki Minda teronte Dedona ne ikai ne kelaparan napa oi matan. Dedona ne ikai ne kelaparan napa oi matan. Pika popoi. Dulu. Lumayan lah. Minda terote. Tedona ne abel inde kelaparan napa oi matan. Tedona ne abel inde kelaparan napa oi matan. Dulu. Minda terote. Tedona ne elma kelaparan napa oi. Pa oi matan. Tedona ne elma inde kelaparan napa oi matan. Minda terote. Tedona ne rika rende kelaparan napa oi matan. Tedona ne rika rende kelaparan napa oi matan. Ako pa, ako magkatid. 04. Minda terote. Tedona keluarga ne sarna damai tobulo tantanan talulipu naban papa rani. Tedona keluarga ne sarna lo metalulipu naban papa rani. Minda terote. Tedona ne rikar rinde kelaparan naban papa niki. Tedona keluarga de kelaparan naban ne niki.
Pindah tirote, tirong nane kita jong may palopo naban o napaway matan. Tirong na negita jong may palopo napaway matan. Pindah tirote, terona keluarga ne pasan de kelaparan napa oi matan. Terona ne pasan de kelaparan napa oi matan. Pindah tirote, terona ne sandi do may palolang napa oi matan. Dona ne sandi do may palong. Oh, iya diralat. Dona ne sandi do may palolang naban ne niki. Pindah terote. Dona Bapak Citra naban Niki, pero na kapatitra hindi kelaparan naman Niki. Bila terote, pero na nirama hindi kelaparan napa orang dari mana ini kelaparan napa orang oh nerama dari mana nerama ini kelaparan napa orang Ya terong bau nata. Mana patur siapa dulu dulu. Pero, koneksi ada? Koneksi? Taman biru penonton. Yo, itu Taman biru penonton. Bawa na terong, bawa mata, yang ipatol pa dulu. Yo, dapat pa na nasi pato to tamangin nalaya ka sige. Yo. Dapat nalaya ka sige lo. Yung kita na kulit mo. Yung social media man. Bida terote. Terong na terong kali ujo. Napa oi matan. Terong na terong kali ujo. Napa oi matan. Bida terote. Terong na mamagisin. Napa oi matan. Terong na mamagisin. Napa oi matan. Apa itu? Bida terote. Terong na mamagisin. Napa oi matan. Terong na mamagisin. Di kelaparan. Napa oi matan. Bida terote. Terong na mama rana naban namanya. Terong na mama rana di kelaparan naban namanya. Bida terote. Terong na yung
pa oy matan. Pero na yung kanang pauro na pa oy matan. Iya, kita lari di Reko. Bila tirote. Pero na nagisin na pa oy matan. Pero na nagisin hindi kelaparan na pa oy matan. Bila tirote. Pero na nagisin kelaparan na pa oy matan. Pero na nagisin kelaparan na pa oy matan. Bila tirote. Pero na paparan ya sinde kelaparan na pa oy matan. Empat belas. 14. Bila tirote. Pero na keluarga ni Mikel hindi kelaparan na pa oy matan. Pero na Mikel hindi kelaparan na pa oy matan. Tidak tirote. Pero na keluarga ni Mikel hindi kelaparan na ban ne Niki. Pero na keluarga ni Mikel hindi kelaparan na ban ne Niki. Tidak tirote. Pero na keluarga ni Epi hindi kelaparan na pa oy matan. Pero na keluarga ni Epi hindi kelaparan na pa oy matan. Tabel ako saluran rasa buku. Kaya may tangkian suruta. Lau patung na kamu suluki lapa oy mata. Laminggo mang pedolo to. Laminggo mang pedolo. Lalu sinino kami rampung bawah. Ini begitu banyak. Baik, tangan saja maka pun aja hotel. Kita menanggung karena dia lewat kita sempurna. Bila baina ne Chandra ne kelaparan naban ne Niki. Baina ne Chandra ne kelaparan naban ne Niki. Sudah itu tadi dulu. Bila baina Papa Jeki Jome Neko naban ne Adriel. Ada ya Pak. Penonton dari kapan baru pulang?
Bida bete. Baina na Petri sinde kelaparan na pa away matan. Baina na Petri sinde kelaparan na pa away matan. Hina baite, baik na mamajir de kelaparan na ban mamayan. Baik na mamajir de kelaparan na ban mamayan. Hina baite, baik na tuti Jomi Marawali Naban Neniki. Baik na tuti Jomi Marawali Naban Neniki. Hina baik na papasukan di kelaparan Naban Neniki. Baik na papasukan di kelaparan Naban Neniki. Hina baik na Yordi di kelaparan Naban Neniki. Baik na keluarga Yordi di kelaparan Naban Neniki. Nomor berapa ini? 24 le. Bina baite, baina ne restu de kelaparan, napa oi matan. Baina ne restu de kelaparan, napa oi matan. Bina baite, baina ne nelo inde kelaparan, napa oi matan. Bina baite, baina ne Satir atau Papa Hendra lo mirante pao kelaparan naban neniki. Baina Papa Hendra ide kelaparan naban neniki. Bina baite, baina Papa Agian Jomai wabina naban neniki. Baina Papa Agian Hina baite, baik na Papa Pania Jumi Batam, Naban Nando. Hina baite, baik na keluarga almarhum Baru Ngallo, Dabi Salumalan, Naban Neniki. Baik na Baru Ngallo, Dabi Salumalan, Naban Neniki. Bina baite, baina pomogi, ide kelaparan naban neniki. Bina baite, baina pomogi, ide kelaparan naban sampiada. Bina baite, baina pomogi ide kelaparan naban ponghando. Bina baite, baina ne andi de kelaparan naban neniki. Bina baite, baina keluarga ne pasal di de kelaparan napa oi matan. Bina baite, baina Papa kita jadi surako. Papa kita surako naban neniki. Baina Papa kita jadi surako naban neniki.
Bida baite. Baik na papakita yung isura ko, naban ni Adril. Bida baite. Baik na netian hindi kelaparan napahoy matan. Baik na netian hindi kelaparan napahoy matan. Bida baite. Baik na babatian hindi kelaparan naban Niki. Baik na babatian hindi kelaparan naban Niki. Bida baite. Baik na netian hindi kelaparan naban Niki. Baik na netian hindi kelaparan naban Niki. Bida baite. Baik na ni Ari Jumay pamala napahoy matan. Baik na ni Ari Jumay pamala napahoy matan. Siapa? Bida baite. Baik na keluarga ni Lois hindi kelaparan napahoy matan. Baik na keluarga ni Lois hindi kelaparan napahoy matan. Bida baite. Baik na ke Mama Abel lo berang tepau naban sampiada. Bida baite. Baik na Wepi naban sampiada. Baik na Wepi dia kelaparan naban sampiada. Bida baite. Baik na Epi Jumay Batam naban sampiada. Baik na Epi Jumay Batam naban sampiada. Bida baite. Baik na Nelis dahil niya kelaparan pauru napahoy matan. Baik na Nelis dahil niya kelaparan napahoy matan. Bida baite. Baik na Pohreni Jumay Mangkasa naban Neniki. Baik na Pohreni Jumay Mangkasa naban Neniki. Bida baite. Baik na Neika nabito pabusa naban Neniki. Baik na Neika nabito pabusa naban Neniki. Yo, dari sekarang perempuan lah. Pos depan bisa menyebar mau main satu karcis tuh mendaftar nama main. Bida baite. Bida keluarga bunga dari Baruga atau Baruga napahoy matan. Bida baite. Baik na Patrisa kami Torang napahoy matan.
Ya, bukan itu kabar siapa orang mana nih? Pada bisa tuh ini. Aku maju ada pertama. Dia tuh Pak Oi mata deh. Lagi para lapar hotel tak kami hari dah pesanan. Tapi lah kalau po pangalese lah ko temi rarabuku kumua ya te rarabuku tu lampo metua indalo nasi tiruan na maleso. Yo, ya tu kan nasi tiruan ente. Yo, ya tu Yo, masa itu tiro Pak Oi mata. Uno pe marina sambar kesalian. Ini apa di kepala pidolo? Na napakara ni na kumua lagi toy bang padolo. Alos ini pang saya di bang. Yo, dia tu kan bukan adu kan ini di kepala siapa pidolo tu Pak Oi mata. Yo, Lada tiro Pak. Anak tomate. ya yang nagibas sa Balontan hindi ko mapano tapi ta solusan ko dito na si Sonda musik bambu jadi tabi lang ko tuwang ko mga badong yan na kalando badong kalando bisa badong mo di soro yan na kundi na badong mo bisa dengkuan kasi suka na sila yan tuh musik bambu Dan kamu tambah kan? Ya kamu tambah. Kasih next celananya Dilan. Celana. Sundun dari sangka purampangan main putih main sampai lambaran di bolu sundun do kaki di sadaran wai sakit di pangapulang lalang pakan sang lau endak jadi sahabat sebelalan non tanda tajik gimana ibu dan talau tering bulan ni kamaran dengan tamat dililik nah tanda di bolong kumua karampuan kau botagian suruh sundun tonton batang tahu untuk yang lo legok na tidak simbol manik tidak ban nesios sok tidak kalau situran dadi. Nah gua kadang nanti may anak na tampagay ang patuliran temay bungsu na kondo tarapang alintin temay na ito barakna ang tulak-tuliyak na kumua mangkapan na tibun tumali imanimpa ng tatani tikaboro o limbong tamadili na panda di bolong mangkapan tang dilabi na manimpa tang di karajui tang di bela di angkaran tang di upo ula di bilang-bilangan ni apa semua ada anak nenek contoh tapet jongan ni tanggal tatumpu sambu tanggal tatumpu piringi na kompong balik ada situ kami cuma itu orang ya dulu kami situ Belangan di batin ang saratu di 50 sumang adiran de boleh paraya beberat nate katuan sunga di tulang pasampai yang langan tangan alangi imak talang tang kilesoan bilang dak peng kamoya maaf talang tang
kibuko. Kemudian domba na buang mo daw tangan alam itontong lamin tinurog mga lasa apalabu dalam yung kaburok na kapatang adikalita masusulan nasang ladung tua barra pasakin na launtong kakinan dera para apa mi pantalon patari masambu mi pantalon kilang lindo bayong minarong ko itu asang kaparaya sang kabairi ondo ora kana rin komitang pumalo na balayan komitan na manda reki ulun na lagi na pasitan mo kuni kalibuang bo na pasigundu komitan ay kalibu utang sore-sore mi susito mendio ubun tematalon dosarulan masake daw tiguli na padang madarindig daw tendi budaya ng ondong nenne mangluati pura dan mangikirandanan na pada malo na atas ini pada malo na amin ang aming tentang si bidang tegula lata patulago ondong rakanin eben dan si sumpo masake langan si punggulianan pada madarindig bindanong kalwatang ana lagi usai balik do na bulan no na lato na sugi malo usum na yanan tegula lata patulago ni tentomo pamanda pasenene upabintin tanah sarigitna topuro todi botau bunga tentomo rompa-rompasan tentomo latang tamuan rompa-rompasan sandayanan tamu-tamuan mendau sugi bakabakan dalam masat kita teguli na panang pantal lama tuindu pantal maksong pemakit pak mataki apa to mali keson na tekken basi lento isi. Ya to pawai mata nina, pawai mata. Lami tote dong, lami parang pada na to. Nah, ada pala na tiro keluarga. Jadi seru na pondok, na dituno. Udah kita naman ako tumba itu pawai mata nina. Mi kape mingalo, mi sebagai ada keluarga dan telur. Nah, seorang yang ketondok menjadi tuno. Tangga lalu kita minta masalah nasab rada buku tulang bol tanda tasik tidak nama kampan untuk lingkulan buku tangsi biadiran bilang nabati kesimpulan dalil. Oke, kita jeda dulu pemirsa.